Laina Tinagi the Mukta Sangbi is a cake, never made up. Ising liter 200 liter. Sing 200 liter. Cow dunka. Cow dung 2 kg. 2 kg. Adagi cow urine 20. Cow urine 20 liter. Adu mix or nina. Ginger paste. Ginger paste. Takaima. Half kg. Half kg. A super go, let it go. The yet to Marie Habiro. Without take a Habiro, take a. Oh. Turmeric powder. Turmeric powder is local ko. Local gida kaya happy dino. Adai machu akoi gi local gitu tadi isa gi lokcha boy di chahi amagi dusudum yai ba hi machu suda ba thoi dana koi so bazar de hom dusu kitang adum dusum yai ba di magi machu gi wari nate magi kanu magi kanu ne masal ne ba da kau ibu masal hai tare anam basi se repellent oina dum anam to Saya am talam. Without sang ibu masal dom tangga habiro juga kana budu jo habiro. Sina kada bong. Han bagi do koi ising hape dana. Ising hape ising lura kada cow urine 20 liter. Dai cow dung 2 kg. Aduga ginger half paste to ko. Adi asuba. Adagi turmeric powder half kg. Si macang manga si di main ingredient ne ba. Manga si di. Adi akoi si 10 prani. Adi macang taragi same doi ne ba da taragi atopa manga si di akoi na leiriba available oi ba do adudi matugi na hapa ya ba simle na dai na huji je koi gi farm de available oi ba hair ga di ke patai mana si ba available oi ba hair ga di kari marigold lo ya ingredient da pibra yaw da bra yaw de marigold ni mango mana yawi ko Memsi 40 days thamdoine 40 days guba ki yogi bra guba mana yogi bra yogde guava memsi ki repellent hai je PS lama wajah khara sucking paste da sudum repel to ba di samna hair da aphids why hi kai se asi sucking paste ni na dum moi sudum repel to edi why si di ne akoi gi si me am je hap traga su san mayung se asi sina yang control to ba madam si ki formulation je only specific to sucking paste to adu maina formula moina hujiki piba betu gina sucking adu du haidi for plant protection measures aina haiba moina haidi against haidi Nimastra si jumoina si nei se plant protection measures ki manung dala haleba adu ma si na bagi option bi madam masal lo bi raba ka ke only happy ke dabta sina water bi papaya mana do ni ko keken ama pujar me ke fresh hapa da bane fresh ne fresh hapa se kitang di dry ho ko sada kitang ko gi paste for se 40 days thang do ne ting do ne Yeah, 2 kg. Mana water bi mana je 2 kg ha ko da ba application do adu gi adum hapsala jira adum hapsala je adi pat ki dam ni ka sukai dia adum to kai dru ju ara ni da fakar gum je da adum dam sang ra ga lo re adi ha ko da machan ning dam da matang ena tinagi ni na je da nim mana yaure nim mana aseng ba duni ko nim saja adagi guva pata lere guba mana guba mana steering to omdi changni 40 days ting da urmam da makhung khum ga tham ga da fresh ga dan mera 40 days thamba matung da sina ba mai hap ka da dose do ising liter 3 da adum tang habiro yawo kanu si mana ango ko yani sisi gani badum kan santi mayung na san mayung na tum sigira adagi mango gi manasu yaurami haino manasu yauri stock solution yam yami yam yaure papaya yaure mango nim yaure
Sanyung lere, santhi lere, adagi kano yaukre, sing lere, turmeric lere, sing asuba lere. Every morning like every alternate days minute ani ahum muki minute mga muki dum continuously sharing toraga every morning and evening da togadaba urumda sunlight expose togdalaga urumda togdoy ba white flies na aduga moy na sita hay se prani sige se 6 to 8 liters se in 200 liters of water 1 acre ramda ko 6 to 8 sige may se 6 to 8 liters se 200 liter da mix together ba for 1 acre o edu di akoy nagkaidura ani na adugi ratio to da sige 6 to 8 liter stock solution se ko 6 to 8 liter soap solution se 200 liter water da or 1 acre na 1 acre ma sa nga bani hanin sit kini ko 400 square meter ano nga sai ka na tamo na sana tra ay akoy na ratio se ay di 4000 li kay magi stock solution se concentration ko ano na ni bas han mayong na sukoy na di na tapos han mayong si di dilute ko da sucho